Ganahan ba mo sigihag sugo? Ha? Hindi man mo mutubag. Oo o dili. Kanang sigihan ra kitag sugo ba nga inighuman sa usa nimo ka buhat di ana say lain, human sa di ay lain. Nya di pagyud ka pasalamatan. Ganahan mo ana dili. Nyag masipyat ka kasab-an, nyag na kay nabuhat nga nindot di gyud ka pasalamatan pun-an na saglaing sugo. Nyag masipyat ka kasab-an. Nya og di ka masipyat wa say pasalamat. Ganahan mo ana dili. Di gyud mo malangit. Og di ka ganahan di gyud malangit kay matud pa ni Kristo diri ang sulugoon ang kalipay sa sulugoon mao ang pagtuman sa iyang sugo, dili nga mangitag pasalamatan, dili mangita nga daygon or tagaan og reward. Mao na siya ang sulugoon. Mao na si Kristo wa pasalamati sa iyang pagkasulugoon dinis kalibutan, ni ending yud hinoon nga gilansang siya sa krus. Ang mahal nga Birhen Maria sa iyang pagkamasinugtanon sa Ginoo wa pasalamati dinhis kalibutan, nahimo na hinoong biyuda, nahimo na hinoong single nga parent nga wa nay anak kaysa iyang atubangan gipatay Ginoo ng buutan niyang anak. Wa pasalamati, gikuhaan na noon sa tanan nga iya untang ikalipay sa kinabuhi. Nya mosunod mo ni Hesus og ni Maria. Yung hilo mo diya kisam day yung sundon ang yawa nga hagsigig yung buhat unsay iyang gusto, enjoy life, patuyang yun, unyag badlungon, mosupak yun, mo nang nawa siya dito sa langit, napunta na noon siya sa impyerno. Ganahan mo na nga may impyerno mo? Matod pa sa atong unang pagbasa, si San Pablo nagpadayon pagtudlo ni Tito, mao ning iyang obispo nga batan-on. Niingon siya diri nga ikaw kinahanglan magtudlo sa hustong pagtulunan. Nya iyang patambagan ang mga gulang-gulang nga mga lalaki, gulang-gulang nga mga babae. Kanira ba mga tiguang no mo man lisod tudluan. Kani bitaw dinhi mga tiwasonon nga magsigig simba. Mao na sila dali kay masuko. Kung ato nang tudluan, magyaw-yaw kinsa ko ka kabatan-on pa nimo, bata pa nimo, ikay mo tudlo na ako. Ana man gani usahay kaning ako mga humili ang mangriak kasagaran mga tiguang. Nga mga gulang-gulang na ba labi na ng aktibo kay simbahan. Dayon na sila ingon ako ngano sige kaghisgot anang buhok pa dire. Sala na lang gid ng pagsigig color anang buhok. Nako di man na ningon day kong sala na ningon lang ko ba nituman ba mo sa Ginoo tungod anang pagpa-colors niyong buhok mosupak kid siya ay nalang nahisguti pa rin kadaghang mga butang diha nga ngayong hisgutan nganong kana mangyong mga kilay kana mangyong mga buhok nako ay nahisgot ra manggukuan sige gina sila argue ako baya pader 80 na biya akong edad naagyo ko sa simbahan kanunay nya magpakulor mangyud ko sa buhok kay ako maning kuan sa duwa man sa ko maghuna-huna anig daotan ay lagi wa lagi na problema ay nalang pagyaw-yaw diha kay tiwasono naman sad ka. Paminaw na lang ko dihagod niya pamalandong Nagiuban mo introduction pag yun og nindot kayo pader abibya nimo ganahan jud kay kuan ang imong humili magkatawag yun ko pader pero ay nalang sa naghisguti ka na mga buhok pader kana bayang kilay pader kilay is life baya nako bitaw kilay is life bitaw pero timan nga si Kristo naa sa siya sugo nagtuman ba ka sa sugo sa Ginoo kung lisod tumanon ang sugo sa Ginoo unsa nakakalisod ang pagsalikway sa sala
ang Ginoo buutan kaing mosugo nato. Nya matinabangon pagyud kaayo. Ang tanan atong gikinahanglan iyang ihatag, maglisod pagid kag tuman niya. Unsa naka pagsalikway sa sala nga inudnod ginagmaayos yawa nato. Oh, makatukmod ka sa sala nga iya ginang ianag maay nimo, lisod magikagtuman aning 40 kabuutan nga mosugo nya simple pa jud kay gisugo. Unsa nakapagpugong sa sala? Nang naay ni ingon ako ba pader, dako naman kay ikaw nya namatay baya ang mga pari pader tungod anang gidakon kadang paslim sad paslim ba inako lisura gid ipugong sa kaon unsa iyang gi-text nako ingon siya, Father, kung lisod pagpugong sa imong appetite sa pagkaon, labaw na kalisod ang pagpugong sa imong appetite sa sala. Naku, mas may pamanis siya sa pari. Pero wala na ko mo reply, pero sakit-sakit ba ya? Kanang, kung maglisod ka, isip pari, maglisod kag pugong sa imong appetite sa pagkaon, maglisod kag mas malisod pugnan ang appetite sa sala. Sama aning gihisgutan diri nga mga sala, tambagi ang mga gulang-gulang, magmaugdang sila. Kana bang serious? Kana bang dili ba ingon nga kana yangag ug naong, magmabuot sa ato pa sincere, magpugong sa kaugalingon, magmalig-on sa ilang pagtuo. Kusog ra ba kay taning tuo-tuo kadto lang pag-abot sa adlaw sa minatay ngadto ko sa Bahak Sim Park na agi ipabutang ang mga pagkaon anang naang mga lubong. Siging butang anang pagkaon, butang ag soft drinks, butangan o kanang mga kulapo sa patuba butang ngano man kay ang kalag kuno manggawas anang panahon na kay musimhot, dili na mukaon, musimhot sa mga pagkaon na istoryahe. Magmainantuson, dili manglibak, dili maghubog-hubog. Ang mga batanon magpugong sa kaugalingon, dili magmapatuyangon. Kalisod ana kanang pleasure, comfort ana, kalisod ana kanang attraction nimo diha sa cellphone, TikTok ug uban pa, kalisod ana pugnan, di ba? Pero makadisiplina ta para sa lawas, murag duol-duol na sad ta pagdisiplina para sa kalag. Muna hinumdumi matud pa diri ni Hesus, kinahanglang sulugoon ta ang atong kalipay naas pagsugot sa sugo sa Ginoo hangtod gyud sa katapusan. Wa man sa ko mag-ingon na kanang pa-colors buhok sa kilay makapaimpirno na, pero bantay basig nagsupak-supak na kas Ginoo. Kana bang iya pa ba nang kabubuton? Kana ra gyud. Iya pa ba ning kabubuton o dili na? Nya, ask the Holy Spirit. Imo ba ning kabubuton o dili? Kining magpalaygit ko, kining mo inom kog pills, kining maggamit kog kondom, kining magpuyo-puyo mi, kining mag premarital sex mi, mag same sex mi, imo ba ning kabubuton sa akong kinabuhi karon? Nahauyon ba ni sa imong kabubuton? Sugo ako Ginoo. Ana. Ni gano lingi ako no na imong tupad. Ay mura mag kusmod naman kay nagnaw. Ing na ko no, sige kag sugot sa Ginoo. Sige, pangutan ha. Hoy. Nya unsa may mga ilhanan nga kita nagsugot sa sugo sa Ginoo. Number 1, naay kalinaw ang imong kasing-kasing. Basta Ginoo gani atong sundon, naay kalinaw. Mubuhat gani kag supak sa Ginoo, bisag unsa pa na ka nindot sa matas mga tao, naagyoy guilt, madisturbo ka. Na ha? Number 1, kalinaw. Why stress? Relax ka. Sila bitaw maingon ako, Pader, sa kanang kadaghan sa imong schedule, wa ka ma-stress. Kanang bakasyon sad Pader, ana lingaw-lingaw. Maingon dayon ko, nganong ma-stress man ko nga porte man akong lipaya ani?
Nya mo bakasyon ko, mas stress na noon ko. Kaya nga akong kalipay, niya mas pagbuhat sa akong kinabuhi isip pare. Ana, sukad ko na orden pagkapari, wag yung ko'y day off. Wag yung ko mag-sit og day off. Pulos gina na ay appointment, ana. Na siya. Nga naman, di man ko ma-stress. Ako lang paminaw, di ko ma-stress kay lipay man ko. Ang kahuyangan sa sala, naagid na. Ang tumong, ang pagsugot yun sa sugo sa Ginoo. Nga nga, sige lang sa bangon, ikadagma, bangon, sunod na sa Ginoo. Murag bata ba? Gasunod sa mama, dagma naman, hilak, lakaw naman, gasalibay na sipon, drip, sige lang yung lakaw, dagma naman, anak, kaya di man kayo kamong mulakaw, sunod lang yapos mama. Anak, hangtod yun maligon, hangtod kamao natang motudlo, unsay angay buhaton. Ang importante, ang atog yung palambuon, nga mahimo tang sulugoon sa Ginoo. Ya, karon lingian ang imong tupad. Ikaduhang lingi. Ing na magpasugo kanako. Ing na ba? Ing na magpasugo kanako. Nya moingon kay siya, oh, magpasugo jud ko nimo. Pasabot ana, sulugoon na siya sa Ginoo. Ngano man ang pagkasulugoon sa Ginoo, matud pang San Pablo, mao ang pag-alagad sa atong isig katao. Alagad nga spiritual, alagad nga financial, alagad sa imong abilidad or unsang alagad sa atong isig katao. Kay mao man na ang expression of love, ang service. Matud pa ni Kristo ni San Juan, bakakon ka kung moingon kang nahigugmas Ginoo apan imong awayon ang imong isig katao. Di man gani ka alagad anang imong makita, unsa na ka sa Dios nga dili nimo makita. Na siya, kaya lagaray kita. Nya luwason din tas Ginoo niini. Mao na ang giingos Ginoo diri sa Salmo, ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Kinsa ning matarong ang sulugoon sa Ginoo. Kay ang Ginoo ra man gyud mo'y matarong. Nya kun magpasugo na taniya, ang sugo sa Ginoo pirmi gyung matarong. Nya kita sang nagstuman ni ana, mahimo sadtang matarong. Mao ra na siya teknik. Nya kun wa kasuguas Ginoo pag colors imong buhok, ay pag color. Wa kasuguas Ginoo pag butang dihag koral, ayaw pagbutang. Nya unsa man pag-determine mo lagi to na ay kalinaw sa imong kasing-kasing. Why guilt? Why matud pa ni kuan sa diri, matud pa ni San Pablo, wa sila'y ikasaway kanato. Pero na itong pagkural din sa atong simbahan. Naabay ni saway, nganong ni kural ta? Wala. Ngano man, gitarong ra nato para na tarong ang parking, naasay agianan para sa mga tao nga dili mo simba, nindot sad ang ilang pagkaagi kay atong gitarong ang karsada, di sad kayo gamay. Gigastuhan gina natog minilyon para lang matarong ang karsada, libot aning simbahan. Way makasaway oy. Nga naman, gibuhat na nato alang sa kaayuhan sa tanan, sumala sa kabubuton sa Ginoo unsaon pagpahiluna ang simbahan. Naabay makasaway nga mao ni ang atong lingkuranan, mao ni ang atong pagbutang dinhi sa atong mga facilities nga mogasto ta aning atong sound system og mga 3 million. Nay mo saway ana para man is Ginoo makadaig ta di ba? Una ingon ana dili kay paras kaugalingon, pero para pa sa atong kaugalingon ato na nang butangan diha og barikada, wa nay makasuod diri. Magsige na nagpisti-pisti na to mga silinga, sige wali di ta kaagis agianan ana. Pero karon mas nindot pa na silang agianan sa una, kalapokon na to sa una diha, hapit gito sila mga hapla diri ari ganing luyo, masunggat man imong naong atong mga bully diha ana. Karon nahapsay na kaayo, di ba? Mansad mo pakpak, ay pakpakan sa nato. Yango lang. Itaw, salamat sa Ginoo ining tanan, salamat sa atong mga benefactors, salamat sa mga namalit na tong slots tungod ra gid ni sa atong paghigugmaay. Pero padayon ta nga mga buotan, kugihan nga mga sulugoon sa Ginoo. Nanindog ta.